Kada su u najtežim majskim danima 2014. Hrvati i Bošnjaci Fojnice formirali istoimeno udruženje i samo organizovali se kako bi zajednički prebrodili posljedice katastrofalne poplave, željeli su da udruženje preraste u nešto više. Tako je i bilo. Fojničani danas realizuju volonterske akcije, druže se, rade na poboljšanju života na ovom području, a kruna njihovog djelovanja bit će otvaranje volonterskog centra za socijalnu inkluziju. U subotu su organizovani i tradicionalni fojnički susreti. Samim trećim po redu fojničkim susretima i takmičenju u pripremi fojničkog kotlića prethodile su brojne volonterske akcije na uređenju nasilja kao i edukativna predavanja. Na poligonu područne škole okupilo se 100-tinjak mještana ovog naselja i njihove dijaspore. Svi mi čeznemo za ovim nekim druženjem, za lijepom pjesmom, za osmijehom, za lijepom riječju, za čisto da jedni druge uveseljavamo. Ono što će biti kruna, da tako kažem, obilježavanja petogodišnjice formiranja društva, bit će otvaranje centra za socijalnu inkluziju. Nešto neviđeno u ruralnom dijelu Maglajske općine. Pa jest. Dosta smo se potrudili na taj, da uložimo u taj centar, da osnujemo ga čisto za naše starije, za naše mlađe, da imaju negdje provesti vrijeme, da se mogu družiti, da recimo jedan put sedmično da mogu pogledati, najmlađi da mogu pogledati crtani, najstariji da mogu doći tu odigrati partiju šaha ili možda pogledati neku seriju koja je ovim našim starijim u ovo vrijeme, tako rekuće, razonoda neka baš. Fojničkim susretima posebno se raduju oni koji žive i rade daleko od rodnog kraja, ali nisu ga zaboravili. Dokazali su to u maju 2014. godine. Mi smo tada, to je bilo 2014. godine, mi smo tada, tijekom okolnosti pokušali u kratkom roku da organiziramo pomoć ovome kraju, pošto ja odavde dolazim, naravno da me to ponukalo da što više utječem i organiziram. Tamo radim u Caritasu u Njemačkoj i onda sam naravno blizu nekih ljudi koji mogu to naravno organizirati i kooperiramo naravno i ovdje u ovome dijelu sa Caritasom i u Bosni i Hercegovini i ima Caritas Njemačke, kooperiramo tako da smo neku kooperaciju organizirali. Tu smo imali 40 tona robe koje smo dovezli ovdje u tome periodu. I takmičenje u pripremi fojničkog kotlića donijelo je dosta uzbuđenja, a tek nijanse su odlučivale o najboljima. Tako je treće mjesto osvojila ekipa Globarice, drugo ekipa u sastavu Vlado Sović, Anto Vilić i Jerko Sović, a najbolja je bila ekipa iz sela Mišičići, općina Žepče. Tokom večeri i sami gosti uživali su u ukusnim kotlićima kao i u 20-ak vrsta kolača koje su pripremile vrijedne fojničanke. Samo prijateljstvo, druženje i to je to. Mi već godinu, dvije, tri pravimo isto tako u Globarici, ima kotlićijada u Globarici. Prijatelji iz Fojnice su nas pozvali ovdje jednostavno da dođemo da se družimo i to je to. Ništa više. A tajna dobrog kotlića je u čemu? Tajna dobrog kotlića je samo u dobrom raspoloženju. Ništa više. To je jedino što... Svi su kotlići bili dobri. Vjerujte, ja sam bio i u žiriju, svi su kotlići dobri. I vjerujte da će poslije ovoga svi kotlići biti prazni. Pa bio je zadatak da pripremimo za čobanac i tako to smo odradile. Da ne idem sada u detalje, luk i mesa. Uglavnom dobar je bio. Pa dobro je to. Tako. Dobili smo uglavnom utješnu nagradu. Važno je učestvovati, nije važno pobjeđivati. Važno je da su učestvovali, pa jest. Puno toga prati puno aktivnosti prati ove fojničke susrete. Nije to samo današnji dan. Jest. U čemu ste vi konkretno još učestvovali? Pa učestvovali, imali smo druženje, žena za ženu. Išli smo sa Davorom svugdje, družili smo se, žena bila osvakle. Eto, lijepo nam je bilo, jeste. Bilo je puno i volonterskih akcija. Jeste, čišćenje, bile smo, jesmo. Potom smo poznate već, to znate i od ranije.
Šta vama znači evo, ovi Fojnički susreti i samo evo, ovo udruženje Fojničani? Pa znači nam druženje. Lijepo, družimo se, što dođe naroda, što ga nisi ni vidio, ni čuo, poznao se, družiš se. Lijepo na kraju krajeva, lijepo da se družimo. Lijepo subotnje veče završeno je prigodnim programom koji su pripremili najmlađi Fojničani. U programu su učestvovali članovi udruženja KUD Naša baština Globarica, KUD Dugo Selo kod Zagreba te Petra Antunović na violini. Ipak najviše simpatija pobrali su članovi porodice Tirić. Od roditelja Martine i Josipa pa do njihove djece svi pjevaju ili sviraju neki instrument. Jer kako je rečeno, Fojnica se oduvijek ponosila svojim obrazovanim, ali i muzikalnim mještanima.